Jutro, evo ga, zadnji dan v Avilesu, jutranja kavica iz take lepe šalčke. Danes bom malo še pokazal, kje smo imeli ta seminar, pol pa na avion in idemo v Slovenijo. So, this is goodbye. So it was very nice to meet you, yeah. It's the same. Yeah. Maybe see you next time. Yeah, I'll go. I just say bye. Guys, sorry to disturb you, but I have to go. I have a plane. Yeah, I'm gonna miss the party. You're leaving? Yeah. So, see ya. Bye. Guys, enjoy the party. See you next time. Yeah, I have to go. I have a plane in 1:30. 1 hour. You are taking the computer. 1 hour. Okay, yeah. Nice to meet you. Pablo. Timing with Renovel. Yeah, when are you coming? See you. Good to meet you. Yes. Maybe see you in Egypt. Okay, ciao Jan. Ciao, ciao. It was a pleasure. Yes, the same. Have a nice coming back. Thank you. Gregor. See ya. Bye. Seminar je bil res tak bolj, ampak ljudi, ki jih pa spoznaš, to je pa perfekto. Ko greš iz letališča, moraš karto kupiti na avtobusu. Ko greš na letališče, moraš karto kupiti na postaji. Evo ga, na take stvari. Skoraj zamudiš avion. Evo me v Madridu na letališču, 5 ur čakam Gregora, treba bo nekaj jest, pa definitivno bom šel probati Starbucks kavo, da vidim ja to čudo, pa da vidim, če bojo prav napisali moje ime. Enkrat na leto si pa lahko McDonald's privoščiš. Nič da gremo pa res pogledat, kakva je Starbucks kava. Napisali so prav, da gremo še dobro. Definitivno sem že boljšo kavo pil. Pa dobro. Evo, da se malo okus popravim po tem Starbucksu. Vi pa uživajte v timelapsu iz letališča. Evo, to je to. Še zadnji zahod v Španiji za nekaj cajta. Z pol ure odletimo, da gremo počasi na avion. Evo ga, da ne boste samo slovenskih vlogov gledali še nekaj iz Španije. Ajde, se vidimo v Sloveniji.